Ekitabo ky'okuruga eshura ya 24 Mukama okuhamya endagaano n'Abisirayiri. Ruhanga yagambira Musa ati, inamuka iwe na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisirayiri 70 muzeyi Mukama ari mumuramize hanga hari. Musa wenka abe niwe yirira hihi Mukama konka abandi batamwirira hihi kandi abandi bona batinamuka nawe. Musa yazomba abantu yabagambira ebigambo bya Mukama byona n'ebiragiro byona abantu bona bagarukiramu hamwe nibagira bati ebigambo byona bye Mukama yagamba nitwija kubikora. Musa yahandika ebigambo bya Mukama byona kandi yimuka karo mukasheshe yayombeka itambiro hansi y'orushozi n'emyumi 12 nk'enganda za Isirayiri 12 kuzabire ziri. Yatuma abasigazi bo mu Bisirayiri bahongera Mukama ebitambo byo kwosya bamutambira ebitambo by'ente byo kusima habwo businge. Musa yabaganise eshagamo mu bicweka bibiri birukwingana, kimwe yakita omu nyabya ekindi yakimisira yitambiro. Bwanyuma yakwata ekitabo ky'endagaano yakishomera abantu nabo bagarukamu bati byona ebyo Mukama yagamba nitwija kuguma nitubikora kandi tubyorobere. Musa yatwara eshagama yagimisira abantu nagira ati murebe eshagama y'endagaano eyi Mukama yaragana nimwe nk'ebigambo ebyo byona okubiri. Bwanyuma Musa yinamuka na Aroni na Nadabu na Abihu n'abakuru b'Abisirayiri 70 bareba Ruhanga w'Isirayiri ahansi y'ebigere bye nihashusha nk'amabaare ga safiro agariire agari kumurinkana nk'iguru. Abo bakuru b'Abisirayiri Ruhanga tiyagira kuyabagira kureka bamureba barya banywa. Musa kumara ebiro 40 hari Sinayi. Mukama yagambira Musa ati inamuka onshanje ha rushozi ogumeyo nyowe ninjira kwebishate by'amabaare ebiruho ebiragiro n'ebyaragirwe ebimpandikire ngo byegese. Musa yimuka na Yoshua omuheereza we yinamuka ha rushozi rwa Ruhanga. Kuyabira atakagenzire yagambira abo bakora ati mutegerereze aha okwisi obuturigaruka tukabashanga aha kandi reba mwasigarana Aroni na Huri omuntu wena orubayine cyari kufa abe nibo yareba. Bwanyuma Musa yinamuka ha rushozi ekicu kyarushweka. Ekitinisa kya Mukama kyaza ha rushozi Sinayi n'ekicu kyarushweka okumara ebiro 6. Aha kiro kya mushanju Mukama yayeta Musa nayemu muri ekyo kicu. Ekitinisa kya Mukama kikaba nikishusha nk'omuriro guri kurya busha aha mutwe gw'orushozi omu maisho g'Abisirayiri. Musa yataho mu kicu yinamuka ha rushozi. Musa yamara hari orwo rushozi ebiro 40 omushana na nyekiro.